Atongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na udhocha thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3 banangu udhocha tukwatianie kumayo nginya muthianithi wengi unengerelia Mauvoo tondu methwa matubikia bamesani itu ya Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3 lokunde thesia kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyeni to Faith MAKENZI wa Mutunga na ni kati wa Mauvoo latumanengete uito muthenyani wa umuthi. Latukumbanesie ne bamwe na Atongoi makanisa kutoesya mboya musi kwa muyumbe wa Mwingi West kuboya kilio kiu na nthi ya Kenya. Atongoi maki utati kuma ile mbeta ya ukamba mevangite hata yulu wa usakwani munene ukite. Andu mema mudha ma mwanya kuendesya mikalileyo otatene kauntini ya Masaku. Nandini wa Kilungu kitu cha kuya mwana ni tu kutabia bata wanzanzo kwa siana ila sikuyana. Vilingi wa Mauvoo. Naendi tuende na kunenania kwisila nambani yitu ya mikumukanile ya kutuma utumane mukubelane ile 395 na ndini wa mitandao yitu ya mikumukanile Facebook, Twitter na ndwende anakutuilola kwisila YouTube. Tuyambesiani kana Atongoi mama kanisa kibathukanyo kuma kisioni cha Mwingi ya uthuiloni wasua ni matoa isya chathi chamboya si mwanya musi kwa muyumbe wa Mwingi West Charles Nguna Ngusya keleloni cha kuboya kilio kiu na nthi ya Kenya kwa bamwe. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma kisioni cha Mwingi Lina Musangi ni wabika mboya nisu na bala ukutubingu ya Vilingi wa Mauvoo nange waino. Kumavutho itina wanze ya Kenya kwithwa na mboya cia vamwe kana National Prayer Breakfast. Muyumbe wa kilio mbunge kia Mwingi uthuiloni wasua Charles Ngusya Nguna na kero natoa isi mboya cia kuvoya nzi ya Kenya na kilio mbunge kia Mwingi uthuiloni wasua. Onena na kamemeka kama bisa kama Atongoi. Masaa mavutho itina wa mboya ile natoa isi kwake musi wodini ya kiao kilio mbunge ni kie Nguna nona isi kana makaenda siya mboya ika vindani kanzi ya Kenya ithi ito evo ilito ni maumu mengi. Tunaye na National Prayer Breakfast ya nzi itu tuboya nzi itu tuboya nzi lengi duniani na kwa uyu nitukwenda ningwenda utungia makilanchi makwa muvea munopi kuma Mwingi West nituela na prayer breakfast prayer nzio session na nitukwendea kwithila nayo nikenda andu maitu maende kwikalino kuma usatanini wa kutumia ndawa nai usatani wa kutumia sindu nai na sana usatanini ulongi utonya kwithilo kwa affect maundu maitu evindani kwina maumu ma kiafya maumu ma kileu maumu maundu monze na tuivoya Ngai utwathima na maundu alangi sana mbuga na andu maitu kwithile no matonye kuiwa maumwazu kana kukua maumwazu kwa nzela ya ilite.
Bishop Alexander Musyoki kuma International Evangelism Center na ule na mwa thembia la mwana atwa isemboya ino na isekana ni mwana avoyenzi ya Kenya makanisa na kileo mbunge ki wa International Evangelism Church Kenya ni osa ibinda yi kutungia mheshimiwa waitu Muvea kwa kututhochia katika musi wake ithita kilaji ni tuiwie manyika ni mheshimiwa waitu kindu kitanethia wapo pau mbeni twaboya constituency itu twaboya Kenya itu twaboya makanisa maitu twaboya andu maitu ongeno na isekana mboya isekaende ya kila itina mithanza tu na nitwa kana tukethewa na mikutano tai kila mithanthatu. Asante. Kuma odini ya Kiomo mwingi uthulone wa Sua kauntini ya Kitui ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Ile mbeta ya ukamba ni yithitwe yina amwema atongoi maki uteti anene va Kenya une kwisila kwa ateti ala makite masitwa mo ukamba na Kenya yombe amwema atongo ya sudne ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, gavana wa Kitui Charity Kaluki Ngilu, gavana wa Masaku Dr. Alfred Mutua, gavana wa Makueni Professor Kivutha Kibwana, senator wa Makueni Mutula Kilonzo Junior, senator wa Mbevu Masaku Johnson Muthama, kati wa atongoi angi kati wa atongoi asu atatumo ni kati wa amwe alamona nite wendi wa kwitia kibila cha usumbi usakwanini munene ukite indi kwa oyu vaindamba kwithiwa na ngwatanio kati wa atongo yasu kwithiwa na kielelo cha bumwe ta atongoi ma ukamba. Mwandiki witu wa Mavoo musini wa Ilobi Benjamin Mwaka kuya kitambase ni watumba ni siange waisu na ni nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa. Vatialite mwaka umwe au President Uhuru Kenyatta minukileta mwaka wa keli wa usumbe utetuwano ulo kwambata vomani inene ya kiimani kana State House kuwasalela utongo iwayo ulo vyuva Kenya no uende kuvyuva. Ilembete ukamba TATLA itina ine itulu mosi ya ngwatani oki uteti va nevosi ya kiete masenzemwa na ndalanene. Utongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, gavana wa Masaku Dr. Alfred Nganga Mutua na chama chake cha maendeleo Chapchap, gavana wa Makueni na chama chake cha muungano Professor Kivutha Kibwana ndimo kufikia oyu matangasi temea mako kitia usumbe unyuvanini ukite. Gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilu na chama cha NAK ovamwena senator wa Mbeya wa kaunti ya Masaku Johnston Duya Muthama Meo Masavuni Ngilu na ulo indhino wa taa mwaka wa Mbeya ta gavana wa Kitui ni mwene kianda munene indhino utetu wa BBI ilembetani ya ukamba na Muthama asukume yete vanene utetu wa Hustler Nation na chama cha UDA au ndo mwana siasa si ukitasi ya usumbe siya monino wa President William Ruto ilembetani ya ukamba. Kuyanana na register ya nzame nyuvani ya mwaka wa 2017 ukamba wonde Masaku Makueni na Kitui vena utalwambe wa kula milioni ile ndino nyuvani muvetu magavana Charity Kaluki Ngilu na Kivutha Kibwana onde mai anana mava kuvi chama cha Wiper indi itina wa kunyumva kauwa ndini kwa ndini ni wasukumie gavana Kibwana nza undula uende kumwikumbela gavana Ngilu kwa oyu. Hakuna atolewe nake gavana Mutua unyuvanini muvetu eo na chama chake cha maendeleo Chapchap akwata amba chama cha Jubilee unyuvanini wake wa usumbe vala nake Johnston Muthama uongamise meamako kitia useneta wa kaunti ya Masaku mei mivuthu bewa unyuvani kutwaiwa kumanwa na ivadhuka nyusi yaki uteti na mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na itina esa kuikithia kukola Wiper mwakani muvetu. I have left. I've gone my way. I'm going to join other
Kenyans, with like-minded, in pursuance of giving Kenyans the best leadership that they could find. Na edho ama usungyo mama unyumbani manini kuya wodini ya kituke kitise kauntini ya Makueni na wao seneta kuya Masaku nikindu chailete kuiswa kwa undini chama cha Wiper kila cha sindi ya maunyumbani asu onde kionekana kwithwa kiyambite muno lakini nikiyo ukamba utesa kukwata na vamwe tuisiani sia na ilembete ya Western ila inasia manene sia ANC na Ford Kenya indi sionde idhukuma sie mwamba Nundu atongo yalati ukaumela kwa UDA tukethwa andu matonya unena serikalini makasia ukamba kuendeka nona ti kuikalati yasia kila kioneka nicho tinewa tuina share thini wa nthi yaitu ya Kenya tuina share thini wa serikali ile kethwa bo na ile siaivona kuvitu katenene kwa utu deserve kunewa kana ti qualify kana ni wendi witu kana ni batonyeka tika kwata kila taida kwata tandu mandino yitu ya Kenya titeu discriminate wa kana kubuthwa livoti ya BBI na ila kwa oyu kwani ayo yendino akotwa appeal na ila Kalonzo Musyoka pamwe na magavana Charity Ngilu Kivutha Kibwana na Dr. Alfred Mutua onde meukwata mbau yendekithia myana myau ya minister munene na niri makele yo noithwa makunui ya medho myana isu kana we governor Charity Kaluku Ngilu akethwa yenda kukitia tamu wake wakeli ta governor wa Kitui nake governor Alfred Mutua na Kibwana ala onde mendhino wa tamu wakeli uniwo niwivaki uteti ilembetani ya ukamba. Tuko tayari kabisa kuleta pumzi mpya Wakenya wapumue hewa safi mpya. Kalonzo Musyoka the presidential candidate ila mindo ila kokasi kusauwa ya usumbika Kenya devo anayumwa wa unewa deputy prime minister ngekanuna yukeka BBI ni sindie ne ibita ever no deputy prime minister Ndilivotia ikumbia siasa kuma vamu sini munene wa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka Naindi ndukatie kuilela kilungu cha ikumbi ya siasa kila kikukukia imwe kwa imwe kuma musini wa ula wa seneta Wambe Johnson Muthama wa bakaontini ya Masaku kuma musini wake kuya Gigiri ni musini munene wa Ilovi na withi wa uikwatiani anake Erastus Kithuku wa Nzomo na ni itina wa Mauvoo ma Vilingi. Naindi tuyendeani kana ekali makisio cha Kinyambu ila ikibwezi no mande na umika ila silikali ili kile na kuthinikia thina wa ungei wa indo ulana uende na kwikathia muno kisioni kiu. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Atongoi na ene nthema kinambo na masongalene kwa kibwezi kauntini ya Makueni ni matelemea kutoa ise maandamano mamu kwa ivinda methana na yukite etho serikali kusilamu vya wa polisi ndithe waiminete kwikiambene ula mwisilulo ungei wa indo isioni sia kibwezi. Mainena na Mutongo TV musini wa Kinambo ni maweteta vyana ulungua simu ile kuma mamena kunangana Mauvoo kesezene cha polisi cha kibwezi kukona nyamuzi lulusiwa ungei wa indo na valako vikia omonde utaesa kwikiwa mbene. Enendhia manena kima tongoni uloko ivinda imo wekanza la isiosia thange kibwezi Joseph Kavutha ayondo serikali itheto ilelete kithitone cha kumwikia mbene mwisili losu ona itina kwithe wa esiwe polisi ya kibwezi nimekulia ni chao malete ukwata mundu na niwezikie momenda mundu eze ukwatwa ni enende na mepo kila kitu matati ya ni chao nenda mudiosa atua nitiumba ni andu ndongoesie tike maandamano mamuo na tiyosa balua tikulia mali yitu enda tiyosubiwa nundu taile usubiwa utuko na muthenya na polisi ima nainge niteki na mwito wa community policing wethia mwene ndini wa polisi ni mundu to ilamba yulipoti mosi yawe pata ingi Kavuthano wenda maofisa ma polisi kutoa ise ukuni kilimwithi anu kithekane cha makongi cha dua na kila nende sioni simethito maesi ndosio kukonya ungei usu wa indondu withitwe uitwaewa Nye polisi mwa ile usisha pasi wendene wa ndua pe security personnel ila sunga utuko na muthenya niki andu asu ni masunga muthenya omwe mata kwata ala moja kwani kobeka telikebo
nundu beonekana emba no na be ungi wepo na bala indo ikwe wane bala security zeva no baka personnel ula wandua eko uchunguzi munene na ikaulambulate na mapolisi mazizi ni chao andwa security personnel hii sieleo kwati andwanik na emba mara kwatia no baka withia ni part and parcel sia ungi Kavutha ni wakulenekana Mauvoo wa polisi wiki ekithito thukumini waguo kwikithia ungi wendo ni wathela isio ni cia kibwezi na mwithiloko make. I mean once and for all with the ndundu tukacioke kaingi with the police ya mina na ndu emekala na Mauvoo nundu ithie tenda Mauvoo na ithie twatenda Mauvoo na ndu mandua miaka mingi namo enendi ni makule Mauvoo wa koti uthamesie kwani esililwe tutoma ungiela mena ikiumbini kauntini ya Kitui maikoranyo na ungi wendo kuma kauntini ya Makueni ikwani wethamio kotini wa Makendu walo isioni cia kibwezi. Hiyo kesi ilibukiwa Kitui na inasemekana itashungulikiwa Kitui, na sisi hapa ni wakaaji wa hii area na tuko na kilio. Tunaomba kwamba serikali yetu ikishirikiana na serikali ya Kitui iondoe hiyo kesi huko kulingana na sheria, kwa sababu kilio kiko Makueni upande ya Kibwezi akiko Kitui, iletwe hapa. MCA Waisio cia Thange Nicholas Maitha nake ni wamuthithiane nthi metho na ngwatanio nzio na maofisa ma polisi ni kanako kuna ripoti kwa metukila mwemo metho wa maitwa cia sikotai cia ungei wa indo. Nenda kunenga na witano kwa andu maitu o maizi kuja dua kana walabo na musingo sio metho me careful nundu be andu nenu akisio kitu me onanga information yoro ngombe ile sio ona kata cia tianzia na nikenda indi bamuna atandizia alame kwa kuthoa andu ne conmen makateze anzana mo makangombe situ katianzia kunenda ukulia matange nikenda wethe ikaso ngombe situ aba kwatikana report yoyote ya andu neone kama ile suspected kama maenda kuna biashara wa mzembosu itu ile ngani report hizo kwa itesitu cia polisi ona kwa information hizo bisini wakwa ikenda tutelezi anu maitu wa ngombe na kila kingi nenda ukule kwa serikali wito tutunza ulikilela taenenji tuambie kulwa nduze nenda ukule serikali wito nikenda mshuki wala mununu nduizikie nenda ukule nikenda serikali likilela ngune tiko chunguzi wa mituki mali yako iko uta kalimanga sio chava ngani to likilela nikenda tutumia vinyolo na utumia taenenji makisio kiko kwisila kuyana katiba kaitu chapter 1 nikenda tuone achi chiga kondo andu mai. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Nye naku nitisi wemi wa makuyu wetawa tautwa yewa vala vena kegu kingi ainge maweta kana ukamba kuitwa yewa wemi wa makuyu nundu wa unyivu wa kegu indeyu ve mundume umwekwa isitwa Peter Munyao kuma kauntini ya Kitui na ula withitwe aitwa isya wemi kuma mwakani wangilili na 11 Munyao nukomanie na mwandiki witu wa Mauvoo Onesmus Chalo na atwelesya na indi tuyendeya na ngewa ingini kana kusiawa kana kwikala na mamutha ma mwanya ti kuonania ndwithukumia na kukwata mukate waku wa kila muthenya aingi ma andu ni maboya mbesa kana chakuya inde yuvena amwe musini wa masaku na ala methukumia na kwiyendesya mikalileni ndini wa liboti ye mwanya umonde libota witu wa county ya Masaku Daniel Mongela nukomanie namo na atumbanisya ngewa ila umenengete isitwa mena utonyi naki ni kilungu chake lichange wa isu. Ni masa makwacha kauntini ino ya Masaku nando ni malika mawiyane mo utau namo avoya mamaleloni ni malika mawiyane mo kwitia utethio kuma kwi mwenenthi wa kawaida ni wakwa kwa ndo asu ni mundu aile kosa atua ya maisha make nundu mundu amanya boya ndamana akwiyaka ndamana maisha make mauni atona mabangata ko unpe undu we mwana kwa mundu akosa atua nakabe kumana moko make nikenda maisha make mauni mende mema sio mema kwendesio nambe wandu wizethia mundu mwosa nai niguo aingi nimenda utethio lakini amwe mavujia utundu Kennedy siocha ukuelesya ni matwikithitie voya ta mutuo wa kwimanthia chao ya vate kunoa. Mimi ningependa kusema hivi, jambo la kwanza tumejaribu kutoa walemavu wetu katika streets za Machakos. Na watu wengi vile tumerealize they are imported, wanatolewa kutoka counties kama wengine wanatolewa Nairobi. Tumepata wengine hata wazungumuzi lugha yetu hapa Machakos. Unapata ni kama watu wa kutoka nchi zingine.
ambao wamekuja alafu wanaanza kukuomba. Lakini wale hapa Machakos, wale wetu tumejaribu kuwasaidia. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara tumewasaidia, wameanzisha biashara. Wale ambao wanataka kusaidiwa kuenda katika mashule tumewasaidia, tumewapeleka mashule. Wale wanataka kwenda kujifundisha kazi ya ufundi tumewasaidia, wameenda katika shule za ufundi. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba walemavu wale ambao ni wa hapa Machakos, wale wanaomama pengine mmoja au wawili, lakini hawa wengine wamekuja tu kuletwa kutoka nje. Ingi kala kana mania usuna kayola wa naju andwa ni malikite mutekoni wa uvoyi na kuma mutekoni usu wa uvoya vevinya nundu mundu amina umanya kuvoya ndaeka kama voya kuma lelu kuvoya ni addictive na mazoea kuvoya kana kunanga wambesa streetini kuweka kwevina alamavu yingi mama za kuna chando zazi ya mlamavu ili mana mazaguti kawaida. Mavinda maingi mwenenthi wa kawaida nukwatawa ni mutekoyu kundu wati wake na kunya mbesa siake atesikana kaisa mukatithia nteundu. So tweke kuvoya na tuyetikela tukumethia akili situ twathukumethia akili situ tuketha na ndaya tuthukume wia witu na tuketha twinengete ndaya ona kwala mona tutaile Mavinda onthe mumanthi ndanwa nanwa ethia wakwata kila ukumantha lakini umanthi utewaw'o withawa utewa kwikika na mavinda onthe mundu lo kumantha amantha na nzeila itailite akekala mutheni. Kauntini ya Masaku, Mutongoi TV, sietwa kwa ni Daniela Mwongela. Na ndi ngewa isu ya Daniel Mwongela yambao tunenga ibuso twambe kosa uthiumo wandatikanini ndukathi basa nituciokethete. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Bone A is festive bread. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course sia diploma na certificate sia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course sia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamwe na Theatre Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ya kunenga mumanyisio na utuika ula yaniye na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda 3 inya nyanya kana noti monza 5 noti ile 6 inya noti inya. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website
www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe enethi mamusi wa mwingi kauntini ya Kitwino Mande na kumya witano kwa serikali kwisila kula kwe maobisa mausesei mametani na anganganya alamethitwe maitwa isya ubenani kwa kukengethia enethi za wabengi umwe kisioni kiu otondo lina musangi kutuelesiani kana anganganya su metwikithasya matwa isya uya wa kukunia malebe simu na laptop kana promotion na ende itina maimabena enethi ilobia. Ekalima musi wa mwingine malalamikia kwithiwa mongewa kana kukonewa ni andu matesa asindu muthemba wa simu na laptop. Andu amonga masangalionza wa vengi wa Equity musieni mwela ithia wa Equity sindu ii. Wengine methia wana andu makwelesi andu kila maindese kana kwa isitwa wengine masi amene promotion ya simu ii na laptop na mundu vaikindu kuiva asinda. Itina wakuvika vaa mundu nunenga weka kadi ascratch overla utavaso kila wa asinda. Itina wa usindi oili ni utavaso asinda sindu siya mbesa siyana na kuwa aiva nusu na kambu ni lete saa simu ika na laptop ni kuiva nusu isu ingi. Kibeti chakwe kinangewa bana andu mena ngali makwasya metho simu na menenge mundu kati igwa na credit na wa crash kati simu kwa wasinda simu na laptop na bebi ndengi na ina mama asya wa crash wasinda simu na kibikibi lakini mimi asya wasinda simu na credit na kinaiwu na kiu ganenga ngilinya kinanayo simu kinanayo lisiti bakindu kinanayo kinenu kiemo kwa madhi na kiukulia kyakemewa kyalungwa kone nda ukulia andu maitu ma Kitui kana ma mwingi bena ingi si ba mwingi wauka mwingi kuthoa sindu syaku wethe andu mengali ni mauthoa simu kumano namo isu ni mikora na ngwacha serikali ndikanengane license cha muthembosu nondu license isu ti license nzeo na nisia kubena andu maitu na tuikwenda andu maitu maubenwa kino kiondo nyokule serikali na andu maitu isu ri kungeo kwina ngembingi. Na ni ukulia Enenzea na vila maingi moma vikite kuvana kwa nzea ni mamenda maobisa mwa polisi kukunikila kiko kike uvenani. Nitawa mwende ino kievano na nengwa kaindo kauka scratch unewa ni na scratch wanewa ina sinda laptop na simu ya tablet halafu newa inenga nengili fort na siandie nasio kioko ni no kie nangilile masia menda ingilisi onza si fort mandabyo kana ni dinete si 20 isu ingingebiwa nye ina leile ila nende kwa Safaricom ina makulise mandabyo pape ina andu mo maombete ba meyete balelu makuta siendu isi usuno ukora kuindi nebye kieva muno ba mwingi ithia ukora usuno bikete na tikendo kesio atandithia vala muma na vikie kusemba ila inenzima mwingi manomba ni na kwenda kwete nduthi ni maneki wembeni ni maobisa ma polisi ma musini wa mwingi wakora wengi wanakuja hapa tutaka askari washike waweke ndani ama wafugize kwa sababu hapa ni hiyo ni haramu, biashara ya haramu, sio biashara kweli. Tunaomba serikali vitu kama hiyo ikitendeka kwa mji town pale yote ikaonekana wizi unatoka mbalimbali, si hata watu hapa, watu kutoka mbalimbali. Kuma musini wa mwingi ulawi kauntini ya Kitwingo, ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Atandithia ala mathoasya miti ya kuvanda
kauntini ya Masaku ni mawetakana ona kwithi wa serikali wa kaunti ya Masaku uende na kuthuthia enenthi mabande miti utandithia wa miti isu ya kubanda winthi muno kwenana na mwene kibila wa atandithia asu ni kana uthosia wa miti isu withitwe winthi muno. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela nukutuelesya yu athosia mamiti alamate yava sokoni wa Masaku ni mekuelesekana uvandi wa miti va kaundini ya Masaku ni wolokete kwa kilungu kinene masianisya na miaka ila ingi. Unazia biashara jitu ndo inaende tene kuma COVID-19 yoka biashara ni ugite okethia ni yathe yanga ndiba ini ukethia izi ndo tunateza yuti goto ta ukethia andu maiyo panda neza na yue twati oyithia metwa economy no yethoku no mendo banda lakini ukwati we winde muno wo inki otondu mwene kivila watandithia ukwelesya kuma ivindanila uwa wa corona uokiva nthi ya Kenya biasala wa utamiti ni wanangite nosu ni wona ni wawo kana ndamiti va kauntini ya Masaku ni kuolekete kumana na ngalama nene ya mwikale ila yende na kuambata kila ivinda ko twalinganisha na miaka lengi ila kutaina corona mwako uyu twithiru na mawito manene nundu athoi maina athoa miti nesa kulingana nundu athoa cia miaka lengi nundu nethoa nini kwa nini ita imwe wa thandatu kwambia mwezi wa katano wa thandatu kuina athoi nesa nundu andu ingi nimeukomplaini kwina corona ngimana nimana komplaini ya kuina mbua na twetha uthosia wa miti wetha wina wito munene ni undula utona kwikia kaunti ino ya Masaku mwisioni munene ethi wa mutuosu wa kwa mauvanda miti nuendeya na kukwatwa mbau ni enenthia ndaelesekana serikali yuni elete kulikila kati na kutetheesya enenthia nikienda kwikithia kana mawithuluko mainaendeya na kwanangika jita juze juo na kuilio mitende kuwa mono nundu kuina mbesa nundu wa kolona ona kuya mezieni mayu banda mono nundu maiko kondu manoka tene undu manoka tene manoka ogezethia ni tukwata mbesa nimeuwa mono na nimeubanda mono lakini ju ni ndeu mono kuwa nundu ebinda ya kolona ko une muizo kwa mawethi ululuko likali ko nondu etoro no tutethia tukezethia ni tukwata o kindu wezethia ni mawethi ululuko imetha mema seo nundu andu nimekuwa na ito yeza ithia twitha twigwitwa moyo kwianana na umwe wa muvea wa ukunikili wa nzewe va kauntini ya Masaku mitua mithuku ya mikale vamwe na kutema miti vate kuvanda ni kuothothe mwali kuma nzeve ta kukosa mbua na mbua kweka kuwa kwa ivinda yila ya ilite undu asisia o undu twa focusite ni okukwa kwetha kwile nitukwithia na dry spell kuma mwezi wa thandatu kwendea mpaka mwezi wa 11 izita mita thandatu kana 5 na kwithia kwina mbua na ni kwithia athano la munene kuma va kauntini ya Masaku Mutongoi TV sitwa kwa ni Daniel Mongela. Amwe amwika ni maumia ukanyo kwa atongoi ala Masaku itwe kwisila kwa ukuni wa kura kana mai Masaku wa ingi usakwa nini munene ukite ethiwa mayitha maminete milati kibathukanyo ila mathanie ibinda ila metasya kura amwika asukuma kisioni cha Kitui ni maweta kana atongoi ala matane thukuma mwenendi ila mekibilani Masaku wa ingi. Onesmus Chalo nukutuelesya amweka kumava kauntini ya Kitui ni maweta kana mama yesa kusakwa ndongo ina ila itaminete milati ila siambesye nundu aingi mwa mathukuma enenthi mbola metelete kusakwa ingi kwa ilungu ya miaka 5 ona kwithia katiba kanengete ndongo i miaka 5 athukume mwenenthi yu amwe ma atongo ni monetie mwenenthi kana miaka 5 timeane kumuthukuma mwenenthi indi no meki wikivila ni kwa ilungu ya miaka 10 nikenda meanisya watho wokula kwi mwenenthi. Saa 2 asubuhi mtakuwa mmepiga kura. Kitendawili saa 3 awe ameenda nyumbani. Tumekubaliana Eldoret tumekubaliana. Tumalize hii miaka 5 jameni, mimi niende nipumzike,
Ruto ashikilia, sukume huko mbele, dunia hiyo iendelee. Hao ni namna gani jameni? Hao ni namna gani jameni? Tuvoingi na muinenge mwanya mwiyone na mundethesi aume ukumalume mokie meme ana yu ana maizo mwa ana malilite kibetikeku mazibe dinizisi lo yuma ibatonye kare mwale onde tena ngute ko ungeuka kwa yase ninye na gavana wa Ilobi nayo Ilobi mana tie mami na mesa obetwa ni uhuru kia ame andwe ni mana imani Ilobi na yo gaze ni nai wa Ilobi yuni no ka kitui okay atwithi natonea yuva kauntini ya Kitui amwika ni make mea tongo ina alama kwikusia uthukumini wone kenda kuongelwa ivinda nthini wa sakwani ula ukite mayase kana aingi moma kwa taivila ine mamba kuthikwe vitha maisio kia mwene nthi kumwite kula mamusakwe ingi kana ubanda wa kula ye niona miaka 10 ni miaka mbingi muno nundu amba ukune ulika kwite kivila unethe constitution kakatiba ya Kenya ikwaje ni miaka 5 yu kumanjira na thukuma wea miaka 5 ya thela ndikwa twane kutunga ingi nundu ndwe na ability yo mina wea duration ya miaka 5 kada no manu kumina wea baada ya miaka 5 oane kuthingithia mwendete kumanjira twa nenge 10 tukamina ukaoka ingi kwambia mwaka wake ndambe utavyo ubo wa miaka tukuongela miaka ingi 10 tweka tuna kivila ndo ange thano mwenu thukuma wea kwani kwa mundu ngukwata kivila teka kumbea mundu mukivila miaka 5 ya thela le mianu wetha nduku tuthukona miaka 5 wewe tange bondu na ability ona tonenge 10 tonenge 20 ndugezo thukuma kwa wetha miaka yaku 5 tamu yaku ya 5 ya thela ndu na amina wea ekatu kutungia we ngiro ndu mwamini bikindu jambe nuko tuvena uko tuthukuma wengi na tu andu na amina kwa ndu mina we akwa kubiwe Chekindu jambe MC yawa bake Twitter unisibwe waendie nako tikuona nyona ni petete ruti zako nye ndikuona ni mutembe wa bake twi county bake Twitter unisibu nye kala abanye we MC yawe waendie nako matangi bane mabo ona baiti na wako bene tangi yebaya bene tangi yeba mulike tangi ye pene tangi yeba itina wakwa ba etangi yesu ni athukie tapu na ndiki na no kindu kinini kwotsa kiu na kwekya ndamu nando methamba moko o kindu kinini juni kikwema chuyu kindu chuta tangi ni kindu tukunenga imiaka ingi 5 yuko ko tsobye tangi hapana aingi mandongo iyo na mesa kunguthulwa ni mwene nthi kuma utongo-ini nimenda kotini kumanthanthia cia kusioka ingi yundongo ine siele kuosangelekanyo na ula wa ndongo ya akava kauntini ya Kitui nyiva mwendwa kuma mwakani wa 2013 nginya mwakani wa 2017 na ula watangasie kana wende kukite kivila ona kimwe na yetikila kuthumu ya wia atena uthuna mundu ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Natiendea ni kana tanzia imwe ya kukilia na kwailia inengo katiwa amwika kisioni cha Kangundo na nikana kuolanga amwika mayikonia na mituo mithuku yu amwika makisio cha Isinga ni makwata maubunde sio mamana kuma kwa amwema andume na utuika na sei yulua kwimanyisia kuthauka miyo ya mbathi tatalumbeta ibinda ila matena mawia makutethia na muno ibinda yekwina wa corona. Mwandiki wa Mauvoo kuma Kangundo Boni Mutesia nukutuelesea undu amwika meutetheka na walani uyu. Amwe mameta metulilo na kaingila ya kwatangwa kana kukunonesa yumasiawasio museo amwe ni mendeo kumana kumetumia kanisa ni wa Salvation Name wa Isinga ni twakomana na amwe maamwika la maende na umanya kutumia miyoi ya wini Ethiwe yu zethila na mati ile tina nondo minyo ya menini zethila yu tamino tsoma ni tiyo mwalimu we yo kambundi anje kana ni thene wambe kumane mbandi yo bina lakini ndia zia ye bina muno nondo wanato mititia yo kume kwa rambe no dina kumya waje no dina yu jo wethila ongwate mwalimu yo nondo akoma bala ni sana Tanzania ya kukile inengo itambela inosuwe na sei na kukwatia hani ni mande na kuyana ndeni wa inengo ovamwe na wini. Ila kunokio corona rona miyo sietwe kinu nyene na maniyo doka chombo ki lafu na jose na kidoka na ambisio doka chombo ki ni munini muno kita wa sidra kenda
nibundisia ala andu angi matesi na chombo kiki kando hapa samon kilondo wivinya wavuo na utuika wa kuthauka miyo iti wa kusembea ateo waumanya ni wakwata kindu cha fata. Watu wote sio same. We have slow learners na kuna quick learners. Na sometimes hapo ndipo kuna kizungumkuti. Slow learners wanakuja slow na inafaa wapatie enough time. So hiyo kubalance ya slow learners na quick learners ndio pia inakuwa changamoto unless mtu aweze kuelewa. Amwe mwikongo kumana na mavundisyo ala matoya wa kwithwa mevinya na nundu akwenda kumanya kindu ki amwe ni masiokie maendelea na mavundisyo na maundu mailanga. Na atakanyiza vitu to ya weta euphonium. Kweza ile nyena boy kana muthenya mbene ezingu kwati muthenosu nekala. Inde ne muzira na iwe na makwa meyo engezoka pongelwa euphonium na bariton. Naona ikanita tene nundu no niende thokotala. Twendero bunga report na no zene ndogeza. Ukwati we munini na seya mande na kumantha ilovia sia kuthoa miyo ila ithewa na thoa munene ni mosie kuea tondu wa vata na mamba kuthoa miyo minini ya kuvundisia ciana cio. Mundu ila nanenie na mota chairman ni metikilile kuona tisuvia muika witu atambeiye na miyo o itatu ya kuboya na nekala nthi na atumia na twane na nie na atumia na metikila ulika mevukoni tumie mbesa nikenda ciana citu cietho nondu wa kwika o yute kunena tina miyo monza ila ti wete ikuite ngarama ya shilingi 200 Vate mianda tuo vave inengo na siende na usuvika nundu siavalukile mokoni ala maseo. Na nendie first connect nundu masasia niyo wathi mwene. Band ite connect ndisa kumata band. Ni muno na ndithauka band kui Kenya Police Band. No ni join no nilikeyo nami na skulu kana ngaende ya nauthokia makanisa. Amwika maende kutumika tangeleka nyonzeo kwa mwika langi makusa ngonde ni wa isomo ona maondo langi metho ya matwaisi na kumatafya kana undu ti umwe. No mwese youth nowadays undu makeche kopalukanga nondo wa ndawa cia olevia sindu cio nthe lakini thanks to our my captain maito ila maite kindu kecha band niki attract ya andu aingi nondo tuyambecia tuaenge muno lakini ila anatui ila mewie netwambecia band nwese andu aingi ila mewa tuiboba mitolilo ni mewa moyo so tukwata mayouth aingi mayoka kuona tuka train emwe. Kisomo kiende na kukilwa na kutethia ciana nini ila si maskuluni ovamwe na amwika ama isinga momeasia maikweti kilumyo na kwelanja uniwo boni mutisia Mutongo TV Kangundo. Naindi tuimendea mauseo amwika asu. Enenthi makibwezi ya umiloni wa Sua kauntini ya Makueni yu mena undu wa kutania itina wa kikundi cha kunengane utethio cha Amos Ngumbi Foundation kwa dhana kumatethesia kukwata mabalua ma itheka kana title deed ainena kabinda kala wako manana ekali mawadi ya thange mwambililia wa kikundi kiu Amos Ngumbi ni wasia isio mbingi ilembetania ukamba itiletwe na itina kimaendeleo nundu wa kwithiwa mabalua ma itheka matebo. Kennedy Molinge nukutuelesea. Enenthi makilio mbunge cha kibwezi cha umiloni wa Sua kila kikauntini ya Makueni na hala kwa vinda ya saa methito mithamani mavalua maitheka mena ndo wa kutania itina wa walonyo wa Amos Ngumbi Foundation ulothinikia maundu maitheka kati wangi kwa thana kwa mbisi isaso hii kutangia enenthi ainena itina kukomana na mama enenthi wa dini ya thange ila ikilio mbunge ni